Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugun sentyabrning 24 salı kuni bugungi haberlerden sizlarni tanish etmege hazırmız. Volodymyr Zelenskiy New York'ta Ukraina diasporasının ko'rishdi. Anda ishg'ol etilgan Qrim ve Donbas bölgelerinin geri qaytarilmasi, esirlikte alida qolgan Ukraina siyasi mabuslari ve umumen Ukraina'nın geleceği hakkında laf ettiler. Prezident semeddeşlerge memleket dışında Ukraina menfaatlarını qorçulaganları ve kol tutkanları için minnetdarlık bildirdi. Amerika Birleşken Devletlerine Volodymyr Zelenskiy iş ziyaretinin Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyasının sesiyasında iştirak etmek için kelip çıktı. Onun matbuat katibi bildirgenine göre anda Zelenskiy Avrupa ortaklarının 10'a kadar görüşüp geçirecek. Sentyabrın 25'inde ise ilk sefer Amerika Prezidenti Donald Trump'ın görüşmege istey. Планується, звісно, обговорення допомоги Сполучених Штатів Україні. Amerika tarafından Ukraynaga tehlikesizlik, müdafaa ve islahatlar için yardımının müzakere edilmesi beklenili. Belki Ukrayna iktisadi inkişafını tezleştirmek ve habercılığa karşı görüşecek birçok islahatını ilan etti. Bu pek mühimdir. Ukrayna'nın gaz müstahilliği hakkında aytmak mümkün olması için gaz teslimatının teşlendiruvi hakkında laf edilecek. Prezident Zelenskiy da yatırımcılarla görüşecek ola. Rusya ve Almanya arasında gaz hattısı kuruluşuna yol vermemek. Amerika Birleşken Devletleri ve Polonya prezidentleri New York'ta Şimali Akım 2 leyhasının toxtatılması hakkında laf ettiler. Memleket yolbaşçıları Birleşken Milletler Teşkilatı Baş Asambleyasının meydançıklarında konuştu. Ular leyha bütün Avrupa tehlikesizliği için haflıdır deyip saya. Şimali Akım leyhası bu Baltık Denizi tubundan transit devletler şu cümleden Ukrayna ve Belarus'un çetlep Rusya ve Almanya'nı bağlayacak gaz borusu. Dünyanın 41 memleketi Rusya'dan işgal etilgen Kırımga halkara teşkilatlarını kırsetmege ve yarımadada insan haklarını saklamaga talap etti. Buna ait beyanatını Almanya, Polonya, Kanada, Büyük Britanya ve diğer devletler Birleşken Milletler Teşkilatı'nın insan hakları şurasına imzalap yolladı. Metinde ortak memleketler Ukrayna'ga onun halkara tarafından kabul etilgen sınırlarında destek gösterip Rusya'nın kanunsuz tecavüzünü tehbih etkenlerini kaydettiler. Genç İsveçli faali Greta Thunberg dünya liderlerini iklim buhranını toxtatmağa davet etti. O Birleşken Milletler Teşkilatı'nın oturuşunda çıkışta bulundu. Sammitinin açılığı tamam iklim meselesine bağışlandı. New York'ta oturuşta birçok dünya memleketinin başları, baş nazirleri, Birleşken Milletler Teşkilatı baş katibi ve Roma papası buluna. Greta dünya liderlerini onlarının boş sözleri onun arzularını ve bağlılığını kırsızladı deyip kabatladı. Biz şimdi kütlevi ölüv zamanında yaşayımız. Siz ise tek para hakkında laf etmege bilesiz. İktisadi inkişaf masallarını tarif etesiz. Hiç bir netice olmağında nasıl betmen mında kelip ellerimizden kelgen her şeyini yapamız deysiz. Eğer de bizni bu aldıra kaldırsanız, biz sizge bunu hiç bir vakit bağışlamamız. Kırım Tatar iş adamlarının birleşmesi Ukrayna, Türkiye ve Romanya'daki Kırım Tatar biznesmenleri birleşip öz teşkilatını kurmağa karar aldı. Bu haqda Kırım Haber Agentliği bildiri. Teşkilatının maksadı çeşit memleketlerde yaşayan Kırım Tatarlarının iş bağlarını kaveleştirmek ve inkişaf ettirmek. Tesisçiler gelecekte Polonya, Litvanya, Letonya ve Merkezi Avrupa devletlerinde de filiallar açmağa niyetlendiler. Resmi açılışı 1 oktyabr'de planlaştırıla. Artur Panov en genç azat etilgen siyasi mebüslerinden biridir. Yigit 2015 senesi Rostov'da tutup alındı. O zaman o 17 yaşındaydı. Rusya'da Ukrayna uydurulgan kabatlarından 8 yıl hapis cezasına mahkum etildi. Haber vasaları Panov hakkında pek az yazdı. Olgan hapishanede tışkı yaşayıştan tamamen ayrılıp tutuldu. Azat etilgen son o faal cemaat ve hatta siyasi hayatqa hazırlana. Artur için hastahaneden çıkması bayram gibi. 21 yaşındaki Artur Panov tek 2 hafta evvelsi azat etildi. Bütün bu vakit devamında Feofania hastahanesinde tedavüleniyor. Aday gününü çeşitlendirmek maksadıyla onu veteran hap merkezine davet ettik. Yol boyu serbestlikteki yaşayış hakkında laf etemiz. Artur kulimsirey ve endi ziyaret etmege yetiştirgen yerler hakkında memnuniyet ile tarif etti.
На Майдані був, на Хрещатику. Майданда Крещатик соғанда алдым, метронен қатнадым. Несі мирақлы деп көрінлер четтен метронен қатнадым. Сон не, яни бу дүниені көрдім адамлары, бу ойле бір қуанч. Ве илік сефер Киевны юксекліктен көрді. Ну тут вид дуже красивий. Ажайып манзара. Кен құлай кешневер үстінде отырып, азат етілген саяси мобюз істемеден аписханедеки камерасына хатырлай. Там було дуже-дуже незручно. Анда пек қолайсыз еді, оқарар уфак едеке. Әршей бір-біріне тиейді. Ятақ, маса, отырғыч, пенжере, кенеф ве елувларық. Русияде Артур террор эйлеміне азырлық көрмесінен қабатланылды. 2015 сенесі оғлан Лугансктан, Киевге, Ростовдан транзит оларақ кетейді. Оны сұхақта тұтып әсір еттілер. Уйдырылған қабатлардан себеп 8 ел апис жазасына махкүм етілді. Я не збирався вбивати мирних людей. Мен адамларны өлдірмейжек едім. Олар уйдырған ерге бір шей қоймайжақ едім. Қайда шу демир ел вокзалында. Оларға мен диверсия террор эйлеміні азырлағанымы избатламақ керек еді. Аписханені Артур Дешетнен хатырлай. Могли забирати матрас, наприклад, коли Матрасны ала білейділер, ве мен демирден япылған ятаққа ятмақ керек едім. 2016 сенесі февраль айында пек суық еді. Олар қыздырылмай еді. Бөйліклерім суықланды. Оғадар ағыртақ еді ки, атта ердінен тұрып оламайдым. Артурны экимге көстермеділер. Деделер санки уйдурмадыр. Dayanılmaz ағры чаресіз бір адымға оны кетірді. ще я просто порізав собі руку. Диққатны желп етмек үшін елімні кестім ве, көрілсін деп камераға көстердім. Устра ағызен ептім. Мұна үч райызы бар. Башқа чаремі yok еді. Артурның evге yolu августның 27-сінде башланды. Оны башта Москваға кетірділер, соңра есе Киевге. Денишев күнінде егет ой дuygularını тұтып оламады. Не вірилося просто. Ният әршей соңына келді деп инанып оламайдым. Юрегім ойле күчлі дүкілдейді, ойле пек тез. Учақ Киевден қанған заман не ис етмегені анлатмаға зор. Бу ажи бір шейді. Бориспиль ава лиманында Артурны анасы қаршылап алды. О ишғал етілген Донбастан келді. Це були сльози. Анам пек ағлайды. Бір сөз біле айтмады, тек ағлады. Ве көзеш арасында қуанчындан күлейді. Шымды башындан кечірген әршені хатырлағанда Артур күлімсірей, чүнки шымды осербестір. Ну, зараз більш-менш нормально себе почуваю. Ал азырда кендімі бір еруқ ис етем. Оқымаға, çalışmaға азырым. Аятымы арби ишнен бағламаға істейім. Ама бұ тек арби ишдегілді, ама сесетте олмақ керек. Жеңтен evvel Артур Панов ширлер язайды. Аписханеде ise не сырне оғрашы башлады. Ама el язмасыны yok etті. Шымды ise Артур ақлында олғанына esaslanып, kitapны yazып алмақ ve ona яны бір ömür бермеге istey. Будақаға бұл соңки хабарлері да тafsilatlı мәліматнен сіз UATV сайтымызда таныша білесіңіз. UATV ile olыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.